دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته چل 2023 روزان روزا سه شمین بویر او گشترنی هری سرک و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا رژیم فاشیستی AKP مهپی لترکیه به گوتن و پولیتیک این خواه تنی دجمناهی لنوا ولاتیان سورد که جبر دوزگری همو خستنه دستی خواه به وان پولیتیکای خوشی به مترسی پکتنه لدما دخوازه و لولاتا که دم بکه نزانا کو اف گوتنین وی دبه و به بلا سریوان ددمه که کو هل بشارتنا لترکیه نزبه ده والی AKP مصطفى açık gözle Almanya'ya گوتنین نجات پرستی کرن وزارت کاری دروی آلمانی لسر ویه که وکیل AKP هشار کرو گوت لولاتی ما جهج گوتن نفرتی را نینا کامپانیا هل بجارتنه جی تنی به دستوری دکاره بیکرن. Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun çıkar saklandığı deliklerin içerisini çıkarıp da yok edeceğiz. Almanya biriya sefaretxaneya Türk a Berlin'e berdekên tund nîşanî axaftina parlamenterê AKP Mustafa Açıkgöz alê Nûsê da û bi gotinên tund Enqera hişyar kir. Wezareta Karê Derve ya Almanyayê ragihand ku îro balyozxaneya Tirkiye bo wezaretê hatiye vexwendin û Enqera jî hatiye hişyar kirin gobûyerên mîna yê li Nûsê dubare nebe. Wezaretê li ser Twitterê inisiyatîfa xwe ya dîplomatîk eşkere kir û peyama li Almanyayê cihê provokasyonên û gotinên nefretê nîne parve kir. Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Çavuşoğlu in Istanbul. Di daxuyaniyê de her wiha hate bîrxistin, got sefaretxaneya Türk a li Berlînê jî bîrxist got siyasetmedarên Türk tenê bi destûra Wezareta Karê Derve ya Almanyayê dikarin çalakiyên hilbijartinê li welat pêk bînin. Hate destnîşankirin got ev yek bê îşaştêgihiştin hatiye ragihandin. Di daxuyaniyê de hat gotin eger nûnerên Tirkiye li gorî rêgezên lîstikê tev bigerin em neçarin encamê vê binirxînin. Yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun çıkar saklandığı deliklerin içerisini çıkarıp da yok edeceğiz. Wekîlê AKP yên Nevşehîrê Mustafa Açıkgöz di 13 çileya 2023 de li mizgefteke li bajarê Nûsê got komên faşîst yên Tirk lêbûn bi gotinên nefretê êrîş birbûn ser Kurdan û muxalifên rejîma Erdogan. Di dîmen de got li medyayê dijîtal hatiye weşandin Açıkgöz bi gotina em ê nehêlin got ew li Almanyayê bijîn gef li Kurdan û muxalifên li Almanyayê xwaribû. Rêveberiya Berlînê sala 2017 di dema referandumê de ji bo pêşî li kampanyayê hilbijartinê ya rejîma Erdogan a li Almanyayê bigire, bi navê partiyên biyanî nabin li welatê me karê hilbijartinê bikin, qanûneke taybet derxistibû. Piştî Almanyayê li welatên dinyên Ewropayê jî qanûnên bi heman rengî hatibûn amadekirin. بله روسیه ایدی به بریاره کو داخوازن خواه ین لسر خاک اوکراینه دزوترین دمیده پیک بینه بیلانچوا ایریشا روسیه یا لسر باجری دنیپرو گراند به هری کم حتی نها 40 سویل مرنه سروک روسیه زلنسکی جبر ایریشا برتک نشان روسیه دا او او یک وکه سوجه که شر بناف کر سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز جی ایریشا لسر باجری دنیپروی شرمزار کر. ایریشا موشکی یا کو روسیه ل باجار دنیپروی اوکراینای پیک آنی ده هریکم 40 سیویلان جیانا خوش دستا لدجیوه کی برتک دوام دکن. Досі в Дніпрі продовжується розбір завалів будинку. سرکومار اوکراینای ولادیمیر زلنسکی ده پیام‌های ویدیویی یا کو دوه به شواهد وشاندنده ایریشا دنیپرو و که سوجه شر بناف کر اوگات. همو کسین که جسوجین شری بر پرسیارن و بین اشکره کرن و دارزاندن. هاتراغ هاندن که حتی دوه ایواری لباجار دنیپرو هریکم جنازین 40 کسان هاتن دیتن. هینا خباتین لیگرین آجبو 25 کسان جی ددومه. دی ایریشه ده 77 سیویل جی برین داربون. نتوین یک بوی جی لسر بویر برتک نیشانده. نتوین یک بوی دیار کرد کش دست پیکا ایریشا روسیا لسر اوکراینا او یک ج ایریشن هری زده بوی صدما مرنا سیویلانه.
سکرتەری گشتیە نەتەوەیە یەکبووی ئانتۆنیۆ گۆتەرێز ئێری شەرمەزار کرد و ئەو وەکی نمونەیەکە نو یا بنپێکردنا محتەمەل ئا قانونا شەر بناف کرد. رووسیا سوژداریە ڕەتدەکە. بەردەفکێ کرەملێنێ دێمتری پێسکۆڤ دەهگوت. هێزن ئەولەکاریên Rûsî êrişî xanî û dezgehên bînesaziya civakî nakin. Peskov careke din ji êrişê Okrayna berpirsiyar nîşan da. Serokkomarê Okraynayê Zelenskî di peyama vîdeo de ji rêxistina ewlehî û hevkariya Ewropayê OSCE alîkarî xwast. Командувачів, керівників розвідок були й необхідні рішення. Zelenskî di axaftina xwe de got. Ti sazî û dezgehên navnetewî hêza xwe nedîtin ku xwe bigihînin cihên kogirtiyên me yên li Rûsyayê ne. Divê ev rewş bêserrast kirin. Beriya vê daxuyaniyê doh Serokkomarê Okraynayê bi Wezîrê Karên Derve ya Makedonyaya Bakur Bujar Osmanî ku serokatiya demkî ya OSCE kiribû re hevdîtin kir. З точки зору підтримки Північної Македонії і України. Li gorî texmînên Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê par 1.600.000 hemû welatiyên Okraynayê bi tundiyê sürgûnî Rûsyayê hatin kirin. Rûsya jî iddia dike ku ev kes penaberên ji ber şer direvinin. Ji aliyê din ve cîgira Wezîra Parastinê ya Amerîkayê Wendy Sherman serdana paytexta Okraynayê Kievê kir. Sherman balkşanser wê yekê ku welatê wê dev ji alîkariyên ji bo Okrayna bernade. Sherman di serdana xwe de bi Zelenskî Wezîrê Parastinê Oleksій Rezhenkov re hevdîtin pêk aniye. Уважаемые коллеги, президентом Российской Федерации Di vê navberê de Wezareta Parastinê ya Rûsya ragihand ku Wezîr Sergey Shoigu serdana hêzên li Okraynayê kiriye. стратегических территориальных объединений вооруженных сил Московский и Ленинградский военные округа. Bilherd demekî ku welatiyên Rojavayê îdia dikin Rûsya di şerê li Okraynayê de lewaz bûye ji Moskowayê pêngaveke nû derdikeve. Wezîrê Parastinê yê Rûsyê Sergey Shoigu ragihand ku jimara leşkerên di artêşê de wê bibin 1 milyon û nîv. Sergey Shoigu di hevdîtina bi rêdarên wezaretê re diyar kir ku wê ji niha heta 2026an di personelên artêşê de guhertinên mezin bêne kirin. Shoigu da zanîn ku ji bo berfirehkirina personelên hêzên çekdariyên Rûsyayê divê hemû çarekî di plansaziyeke berfireh de bêne berhevkirin. Wezîrê Parastinê yê Rûsyayê anî ziman ku wan ji Serokê Rûsyê Vladimir Putin biryara sêdekirina hejmara leşkeran bo 1 milyon û nîvê girtiye. Sergey Shoigu got, parastina ewlekariya leşkeriya dewletê û parastina herêmê nû û her wiha tesîsên krîtîk yên Federasyona Rûsyayê tenê bi xwerdkirina pêkhatiyên bingehîn yên artêşê pêkane. Shoigu balkişand ku wê di artêşê de du herêmên nû yên leşkerî yên stratejîk ên bi navê Moskov û Leningrad bêne avakirin û ev tiştanî ziman. Li herêmên nû yên Federasyona Rûsyayê wê hêzên xwebex bêne avakirin. Putin bi biryara ku par îmzakiribû heta sala 2023 jimara leşkeran bi 137,000 zêde kir û derketî 1 milyon û 105,623. Berê Sırbistan bi polîtikayên dimeşîne di nava demên dawiyê de xwexistiye Rojava Cîhanê. Serokkomarê Sırbistanê Vučić got em rê nadin kes berê me bikeve nava Yekîtiya Avrupayê. Mobilnim aparatima napravili ili svojim fotoaparatima. Serokkomarê Sırbistanê Alexander Vučić di daxuyaniya xwe ya li ser pêvajoya endamtiya Yekîtiya Ewropayê de diyar kir got beriya welatê wî destûr nayê dayîn got tu welat bibe endamê Yekîtiyê. Alexander got hevî kanaleke televîzyonê ya herêmî bû derbarê pêvajoya endamtiya welatê xwe ya Yekîtiya Ewropayê de axivî. Alexander Vučić diyar kir got welatê wî ji ihtimala got pêvajoya endamtiya Yekîtiya Ewropayê de demeke dirêj li bendê bimîne nexemawî ye û rewşa got wî aciz dike ihtimala got kesek bibêje li welat ve berhênan nayê kirin. Serokkomarê Sırbistanê balkişand ku
پار 4.41 میلیارد یورو رازمنی راست لولات هات کرن و افتشتانی زمان. ام دستوری نادن تکز بریا ما بکوکیتی اروپایی یا من غمگین دکه و برهنانه من دید گوچاوا روسیای درکتن برجواندین وان زیده تر بون. الکساندر ووچیتش بالکشان ده سرویه که گو امریکا درو شهیده نلگل سربستان یا او گوت او لویه که دنیرن گوچاوا با عقلانه و جدی تفدگرن و هزو انرژی خواه جین در را نهیلن. جبرگو همو هزا خواه لدیج روسیای کم کرنه. ووچیتش تیکلداری جزاین لسر روسیای هاتن سپاندن جی افتشتانی زمان. دما تو ولاتکی بریو دبی تو نزا شورک چاوال سر سریتیه و تشتکی نکاری جبری ده سوزاوی بدی. سروکمار سربستان دازانین کو رو شهریم پرگرانه و هر گودی چه آلوستر دبه. الکساندر ووچیتش هر وا اشارت بویه که کرگو زخت و ایریشن لسر ولاتی وی و دیدما پیش دجی زیده ببه. بلیم دربازی روشا لی ایرانی ببین 5 مهم گل ایران و روشلاتی کردستانی به داخواز آزادی لقادانن بلی دوی چارچوبه ده برخودانیا سرهلدانا گل به سلوگانا جیان آزادی دای دست بکرن به پشتوانیه که خورد حتی نها دوام دکه ده خواپیشاندانی لپایتخت فرانسا پاریسی ده خواپیشاندیران داخواز گرتنا بالیوسخانه ایران یالوالید کرد. سرهلدانا لروجلات کردستان و ایران یا دجی دستلاتا ایران 4 مهل پیخواهشتن. ایدی برخودانی دمها خویا پینجانده. دوهل باجار سنه روجلات کردستان به تبلیبونا صدان کسی مراسم 40 روژیا هومن عبدالله هات لدارخستن. ده مراسم ده دروشمه شهید نامرن و جنجیان آزادی هاتا گوتن. کسین تبلی مراسم بون سرودن نشتیمانی گوتن. ده دما مراسم ده هزین دولتا ایران بدرونیان چابدیری کرن و جبو ترساندن خلق شوپاندن. گل دوهل باجارن تربت جام و تایبادی یا سر به پارزگاه خراسانه دجی نبونا سوتمنی چالاکین برفره لدارخستن. جبو دولت ریل چالاکیان بگرن هیزک مزن و گوهست هر دو باجاران. به آرمانجا پشتگیری جبو خواپیشاندان لإیران به هزاران کس لبردر پارلمنتوی اوروپا یا لفرانسای کمبون و نرازی بونا خو آنین زمان. پارلمنترا بلچیکای دریا صفایی ده چالاکیه ده آخوی و دازانین او جبو سوپایا پاسداران وکه چافکانیا ترور بناسن کاردکن. چالاکوانان خواست ولاتن اوروپای بالیوسخانه ایران بگرن. شارداری پاریس جی پشتگیری دا خواپیشاندان لإیران و روجلات. شارداری پاریس به فرانسی سلوگانا جنجیان آزادی و به انگلیزی سلوگانا داروکرن لإیران بدن سکناندن لسر کولیا ایوله نیشانده. ها دیار کرن و دروشمه دروژان لسر کولیا بمینن. بلی بینرین هجا ام بری خواب دین چین یک جوالات انگو ولات یکمی لجیهان یکو دالی نفوسا خود هری زیدت ناس کرن لی نفوسا چینی جه سال 1961 و جار یکمین کم درکت او کوداکت 1 میلیارد و 411 میلیون کسی تی پایین کو کمبونا نفوسا کارکران نتنی باندورا خال چینی هر وها باندورا کمبونا نفوسا چینی باندورا که خواه زیده لدولت نیبون آمریکا او اوروپا شبکه. نفوسا چینه جه سال 1961 و جارا یکمک کم بویه. لگوری دانین برویا استاتستیکان آن نتوی یا چینه ده سال 2022 دیانده نفوسا ولایت 85,000 کس کم بو و درکت 1 میلیارد و 411 میلیونی.
رێژەیاش دایکبوونێ لە چینێ di sala 2022 de ji her 1000 kesî 6.77 hat ragihandin. Ev hejmar di sala 2021 de 7.52 bû. Ji ber vê yekê rêjeya ji dayikbûnê wekî rêjeya herî kêm ji dema ku statîstîkên li ser vê mijarê hatine tomarkirin derketiya holê. Rêjeya mirinê li welat zêde bûye. Rêjeya ji dayikbûnê ji 7.37 bû. Ev yek ji sala 1974 ve rêjeya mirinê ya herî bilind e. Ev rêje di sala 2021 de bû 7.18. Pisporên netewên yekbûyî li bendêne ku nüfusa Çînê di demeke dirêj de 19 milyon kes kêm bibe. Ev yek jî sê qat ji texmînên ku di sala 2019 de hatine ragihandin bêtir e. Kêmbûna nüfusa karkerû bi vî awayî kêmbûna hilberîna li welêt tê pêşbînîkirin ku ne tenê li Çînê, li dewletên Yekbûyên Amerîka û Ewropayê jî bibe sedema zêdebûna biha û pirsgirêka enflasyonê. Ji aliyê din ve li gorî daneyên Buroya Statîstîkan a Netewî ya Çînê, aboriya Çînê di sala 2022 de li gorî sala borî ji sedî 3 mezin bû. Ev yek hem ji ber tedbîrên vîrusa korona û hem jî ji ber pirsgirêkên din ên aborî pêk hat. Hikûmeta Çînê ji bo sala 2022 ji sedî 5.5 mezin bûn pêşbînî kiribû, lê ev armanc pêk nehat. Aboriya welêt di sala 2021 de ji sedî 8.4 mezin bû. Hat diyarkirin ku tedbîrên girtinê û qedexeyên din ên ku ji ber polîtîkaya sıfır Covid ya Çînê hat girtin û kêmbûna daxwaziya navxweyî bandoreke neyînî li mezinbûnê kiriye. Piştî 3 salan Rêveberiya Pekînê biryar da ku heftê kanûnê piraniya tedbîrên bo Covid-19 rake. Lêbelê pandemiya li welêt bi lez belav dibe. Komîsyona Tenduristiyê ya Netewî ragihand ku ji destpêka kanûnê ve nêzî 6,000 kes ji ber vîrusê mirine. Tê iddia kirin ku ev jimar bêtirî 400,000 ye. Matirsiya wê yekê heye ku heta dawiya Nîsanê jimara kesên ji ber vîrusê li welat bimirin bigihêje milyonek û 700,000. Li Bangladeshê piştî navbereke 2 salan a ji ber Covid-19 Mislimanan cara 56 emîn li hev civiyan Mislimanan destê xwe vekirin û ji bo alema İslamî dua kirin. Nêzî 5 milyon Mislimanan ji 105 welatan beşdarî duyemîn kombûna olî ya herî mezin a alema İslamî bû. Kombûn li bajarê Tongiyê Bangladeshê pêk hat. Ev yek piştî heciya Mekkeyê kombûna herî mezin ku bi navê bîsva îçtima pêk tê. Di civînan ku 3 rojan dewam kir de Serokkomarê Bangladeshê û siyasetmedar jî beşdar bûn. Di kombûnê de ji bo alema İslamî nimêj hate kirin. بەری بینەرین هێژەم لە وردگەیژن داوێ بولتەنە خۆیان جیهانی و دەبێژین حتا سبە جارێکدن وەرین پێشیاوە ببینن دناوە خێر و خۆشیێدە هەر شاد و بەختەوار بن.